Mayam Bukrumzari, Impact TV Agenda Manipur Miang Tabi Punam Putram Oxari Lunena. Hojik Manipura, Akugi Tangdu Litadaba, Yamna Samam Nava Charang Nava, Akugi social unrest, instability, Ama Manipur sound, Hojik, Mayuk Lady. Hiram Sigi Matanga, Agenda Manipur topic on the local Sarga, Kanan and Nabitanza, Lozabaluna, Hiram Asida, Kanan and Nabidamata, Studio number 2, the links in the Livisi, I hacked the links in VC, Elangom Johnson, President United Committee Manipur in Johnson Butram Oxley, and welcome to Agenda Manipur. Adu hacked Hanana, links in Azasna, Amukamai President, Zelenu Union, Assam Manipur, Amsun Nagalani, Ozabutram Oxley, and welcome to Agenda Manipur. Aduga, I could get Tangana Kogi, Tamo. Why Rajendro Isamgi President Mala Amabani Adu Masic, Tuba Amagi Home Ministry, the Batama Lady the Gima Hausic, Sakip the Yam Tuna Lagama, Mokoi, Makatan, joint to Tanzado Lozaki. Hanutada, I could give Kanotagi, considering see. Johnson Cinema using President Urubugi, Civil Society, President Urubu Santa Kita Sina, Yang Wab Posak Santa, Yanan Basumale, Nankai Civil Society organizing rules, see, fumes like the Malay. Ngarang Handi, Yam Kanaso, Johnson Moro and Ngarang Kugi, MBC, the Kugi Stang Sarang, Kotopa, Kugi search to Gai, Koto get away, Habigi, Posamalebanga, see, Garikun Hena, Maitaki, Bakui, Ukulum, the Pusangato, Mayam, counter blocket of Singina, Adagidi, Koi embus to in Embusamaleki, but simply Mayam, series of Kugi incident Ama, Akugi, unfolded woman sings. Must be reasons in Jetta Cinema, talk to Suyabra, Aku the need of the hours again in low music. Yamchume. Adu hajik ori ba phibam se masigi genesis se koi na negi nai na ga dum lai hajiri ba yes ngasi koi unfortunate incident hai ta re ngaranga koi ngasi su koi gi khurai mai kai da koi hai ta re ko koi gi kaino ma koi thoki ba ma lai thodu ma lai re adu boina masidai sida koi na kaino hai re koi gi Tamjaning wafam di karino haiba matamda. Hauzik Manipur yamna tension wangkalai be maram se. Masi ekoi nainada badi yaro eba. The tension ji karidagi la ibano haibasi hauza tenkang kaya da United Naga Council hairiba organization asina. Manipur gi miyamasi koi gi charam met pegi masi gi practice ma haitare. Koi political demand ma tawu matamda yamna sathiba koi gi war decision about tool economic blockade haiba. Masigi marumda miyam masida masida koi charam met paga chamana ba phibam ma thamaga makoi political demand sangjal laga lae masigi laiba thodoksi ngasi phawda koi pan khriba sarkar sangsina masigi chap chaba koi thengnana bagi natraga matam matam dugi thengna bagi tanja asi sarkar na logi te haibada lalo ya mamang da pan gi singna mamang da numit yankai humdoi ni tawi khwari sang ma chama kunni tawi adu matung da amuk tawi Regi marak se tuan ba court ki order interim order direction mayam asulai tawudabu sarkar sina magi tawbum thokwa chap chaba ek tawgibra haibase masigi question du neba adu leite na khalla kanda handaksi amuk madugi phibam du da tawrakpane tawudabu handaki matang sidadi khwaidigi myam si kham thengna hauja thengang kya tawrabina asumana sum free thabasi masidi yararoi haibagi wakhalon magic leireba aduna masi leibena maram oibena hojik Manipur da koi tension ji wang na leiba aduda sathi badi UNC na economic blockade tawrama matungda amuk madugi line du da khutlai pai ba sing na amuk akoi action maya ama hangna district lok thukpogi mayokta UNC na khongjung kangchalak baga iroina na khulai pai ba yoksel e ba hojikti aduna escalate tawre haitare aregi masidai sida akoi police sira e aregi miyam gi sentiment si wange Regi poche gi mamal si koi skyrocketing na hojik si wangkhat laga dum laire handarak pagi phibam leitre blockade handuk mi haibegi wafam leitre adugi marakta handak ki timing se koi gi kwadi gi maru oiba koi gi mitei haitare ko majority oriba group of furup amagi koi gi maru oiba koi gi event ama haitare koi festival gumba haitare ko masigi ningol chakoba sida ban tawgi base economic blockade tawgi basina Madugi Tenkang Kayama, Adagi, Equi Chaliba drivers and Chida, Yam Tatana Chating Pibasina, Hala Akanda. Isolated case in the Masagi Hakting and a Tinguba conductor sing bus driver, Ichinok sing Mayam Sina, Lekai Palibanina, Madu Reactor Paneva. Adana Hausik, Equi Uriba Pibam Shida, Ohilam Daba Yabase, Equi Manipur Sarkagi Philipse, Husi Yamkanata Wumchangi, Iwakandadi, Kulai Tarabaga, Equi Mishira Paubuda, Equina Center the Center the pressure pigani, Iruina.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕꯗ एक्सपोज तौरबा हाइबदी खुलाई पाइबा सिंग असिना बेग तौरकांदा अखोगी चिंगतम अखोगी नागा मितई अदगी कुकी नागा हाइबा अदुमाइना खननब सिनबा अदुगुंबा एथनिक लाइन द लाकदब अखोगी अदुगुंबा कइनोमा अखोई मसेल मरकी लानदो मदु लांग थाकपदु अखोई इफोंग फोंग उरबनिना मियानसु चेक्सिनना मसी अखोइना फजना खंगदोकांदा अखोगी येकनबसी कनानो होबिसि खै खंगबनिना मदुदा ओइना अखोई अदोमदो चंगजनबदुना फगनी अखोई मी मसेलगी मरक्ता हुजिक थोइबसे मसी ताननब मतम सांगना सिल्लगा लाकपने हबसे अखोई काउदब फै अदुना मणिपुर सरकारना अदगी लोइना इंडिया गवर्नमेंट जो शांति के वारी सानरब एनएसएन आईएम से हुजिक फजना फुली इन्वॉल्व तौरे मसी एक्सपोज तौरे अदु उतारगदि इंडिया गवर्नमेंट जो क्वेश्चन हंगबगी दरकार ले हाना एनएसएन आईएम ना नखोई करिगुंबा कोई हंदोकनी जंगल चंगनी हाइबदो हौजिकती नोइना ग्राउंड रूल मैम थुगाइरे अदगी मणिपुर से सीजफायर कनो यौदेसु हाइरे नोइन लेरे अदु उतारगदि ओइरेब फिबम सिदैसिदा हौजिकी ओइबा अखोइगी पॉलिटिकल डिसीजन से काइनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सु मागी चप चाबा मागी कनो से अखोइ हाइबा चंगेबा नत्रगदि पीस टॉक तुना मणिपुर दा अखोइगी पीस शांति थुगाइबो इन थोए हेबा अदुगा अखोइगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नम तौबा मतमदा मदुदेदा कनागुंबा अंडरग्राउंड ग्रुप अमन इंटरफेयर तौरकांदा स्टेट की लेजरीबा मागी पावर शक्ति दो मदु इकाई खुनदबा मदुदा इंटरफेयर तहोलिबा तौरिब ग्रुप सिना अमुक सरकार दिल्ली का वारी सानबनिना यामना इंटरलिंक ओय हारि मियाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सु नहान एमआईसी ना एडवाइस बिबुदुना यारोय मदु मिन्ना उबा एपरेंट एक्शन खरा सेंटर सु लौगदौनेबा लौद्रगदी मदुगी थोलकपा मदुगी कोलेटोरल डैमेज अमदने कोई हुजिक लाइसे मदुगी थोलकपा चेन रिएक्शन दुनेबा अदुना मतम से यामना हौजिनरिङैदा मणिपुर सरकार सु मागी तौबम थोकपसिंग असे कोइगी तौबा इरोइनना सेंटर सु कमाइना मसी कोइगी कनो कोइगी कमाइन तौदना एनएसएन आईएमसी कोइ कंट्रोल थमगदगे नत्रगा कोइगी हजिकी फिबम सिदैसे मकोइसे कमाइन थमगदगे से सेंटर गिसु याम तुबा इमीडिएट एपरेंट कोइगी इंटरवेंशन नम चंगी नत्रगदी मसीगी फॉल आउट न सुम कंटिन्यू तौरगदी अनदर 2-3 डेज ता वांखला अकांदा मदुना कोइ थोनिंगदबा मयाम से थोकिनी अदुना कोइ पुनमक्सु कोइ मदु थोक्तनबा टाइमिंग चान हौजिक से कोइ सरकार सिना मदु सेंटर अमसुंग स्टेट ना मदु फजन एक तौबगी मतम दु यौरे हन थमजने ओके या फजन थम्बी मरवेना स्टेट गवर्नमेंट की मथौ निंथि जन तौ हबनी मासे सेंटर सुमाई लौगदब रोल दो हौजिक मरमदी यामना तपली सुम चाखलक बसिना मई याम सावना चाखगदी मदु कनबदा सेटल तौबदा यामना वागदब थौदो अमु ओबन मसदा गवर्नमेंट बोर्ड एट द सेंटर अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट अनिमकना अखोगी यामना ममुताना टाइमली एक तौबा मा वार फुटिंग थौ लोकप मथौ त हबनी ओजामु कमई मसिमकी अखोई जोनसन की मिजेंग सिमुक थम्बिनिंग ब्रा अदुगा ओजामु कमई की मोतदी हौजिक यूएनसी ने तौरबे इकोनॉमिक ब्लॉकेज से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नि है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर लोइनरे डिस्पाइट मसिकी पोस्ट से खंगना मोइन अदुम तौरबसे तसिनमक मागी मरम सिदा यामना पेंदब लेबगिरा और अदुगा अतोपा मदा अखोगी सरकार म पाले सु उस्तबरा यूएनसी अखोई तौदे अखोगी बैकिंग ले आईएम ले बैकिंग ले हबगी वखलोदरा अदु मसी पोस्ट से सोल्यूशन प्रोपदी या रोइदब जाला ओजा मो हौजिक यूएनसी की लौरिबे स्टेप से मसिना तदे अतोपो अल्टरनेटिव से अमत लेत्रब जाला Thank you for invite me to interact and to discuss about the Manipur law in situation by the Impact TV. Sengna hairabada Manipur gi oina thoiba थौदोक मखई से 2015 की अपराइजिंग डे की नुमिता आइदे रिटन ओइना एनी सखीबा मीटिंग दा रिटन ओइना पी खरे मणिपुर दा थोइबा थौदोक मखई बन ब्लॉकेट इकोनॉमिक ब्लॉकेट इंडिपेंडेंट ब्लॉकेट हाइरिबा खुदिंग मक से मसी अखोइना कंट्रोल तौसी हाइबतारदी मणिपुर से मरुआइना हिल एंड वैली सिंगा तमगा असिदा लैरिबा मागी ऑर्गेनाइजेशन
tungan ba laiba makaise common platform ama laiba da pai amuko UCM asina imphane base taw maruwaina jelengrong community gi oina jelengrong union leire sanden gi oina CNPO leire adigi senapati gi na keno NPO laire adigi keno na Surasapur sina kuki singna kuki NP laire adigi okrul gi oina tangkholong laire hairi ba makai se president makai se presidium ama keno warga common platform ama lairiga thoiba asima makai se Manipur gi interest ra state ki interest ra natraga ma individual community ama khakira miss screen out tawraga support tawba tawdaba adugumpa platform lairidi phagadi have this is my first opinion second opinion haireba UNC asina tawriba port se masi ID haikre hojik se sengna haibada UNC gi president ga information secretary phai haibase masi matang da chu ai opinion pi khre phaningai leite tawbudubu unconstitutional oiba potsak ama wahai ama ithok pada jauri adigi independent economic blockade haibase art hyper planet asida 198 planet lay asida independent haiba wahai se economic blockade tawba haibase disu asisu angakpa mani masisu lairoi da mani economic blockade or cartel or anything pen ba se nongmit mari mangani or hardly 5 days or 6 days ai pen de bi oina phongdok pudi jai adubu independent haiba wa haidi sumna human being khaktanate even a domestic element sanga phaba mathibong loi kai asiguma makai se this also very very unfortunate si yam lebak thibani aibu hayu haibatardi masigi independent economic blockade go wafam se tuna masi loising gadabani to kadabani maramdi hairaba naga gi issue orisho india gi issue orisho masidi central list state list specialist haina laibada central list ki oina mokhoina whatever they take the decision by the parliament mokhoina pambado tawkhibado maduda kinu oirgal oire adu even see haibise amuko gumba ifem gumba civil organization ni hajariba jeleng union gumba ani haiba adu to government daw na mokhoina own decision da tawruga miyam se pulap oina go hali bise asi yamna lebak thibini okay osasi matangda united naga council hai naga council myam sigi apunu body ni na hai united naga council se mas jeleng suyang to male jeleng gi maikai gi di hai ba economic blockage na to atopa min sama thibi wa habagi appeal gum to bolai khibra madu ta gibra ta dabra oh IDE kre sid press the piri bisini sid I e tho kare adu mo khoi response ka maina response laite adu khoi khanari adu tauri hai khanari haina laiba pot sina aphabadi oiroi maramdi district hai bese ahan bada UNC da gari se hoji sada hill de jiri babde asi oina piba yade hairi bene okay si hairi ba matang se Manipur government na hoji se state trade amuk lauthok khare beyond district lauthokre beyond our expectation government ki decision di I really appreciate for the last many years since the British period the big long say square kilometer 4,000 5,000 square kilometer ni asigumba da district amakhak oibada eastern corner makhai se kari su develop tawbang andre district amakhak ki oibagi coverage to bang amde adubu handak ki none gi oina lauthok pa haibase aina nahan inauguration function so haire this is not goes for congress this is not goes for BJP
this will the benefit goes for the people praja singini aduna afaba tawbududi Congress oige oyo BJP oige oyo afaba tawbudi phai haise aidi law thokre afabani haina aidi lawre aduna masina miyam gi makta all round development gi makta Imphal Valley se square kilometer se 2238 square kilometer khakteni adu Imphal East Imphal West Thauban Bisimpur then Kakching hamu kinu oire then Jiribam oire andak turuk tho edena hen more development will be there asibu bitai khakini habi yabro this is for Manipur Imphal da tawri bisichu singda tawri bisu Manipur gini asiguma wakhan londa wakhan aphabaromda wakhan sawaromda khanbiridi yam phai haina aidi khali aduna aina ngasi aina kitang prepare toba ase India gi oina 29 state lai union territory na 3 lai 36 state and UT lai ba asida Manipur sida khwaidagi pikraba state amani haijariba UP amagi oina district amagi square kilometer phawba oiba nate okay have you aduda pikraba state asida akhoi asina kuki ni asina naga ni asina maitai ni sum tawduna tawriba potche asidi to krasi sine aigi wakhan se okay jan su tak piri aduga khoi hota phang pang gi matungina Imphal West district ki khoi gi DC na hai tare magistrate na lauthoki bagi hukum amgi matungina Imphal West district punumta ngasi nungdang pung 3 makhai gi na hayeng ayuk pung 3 phawba khoi gi athingba 144 hadi curfew lauthokrai ba phom sima miyeng tarbi sing mafam da thamjage already Imphal is the curfew ana jari dina laikramni ojama khatanam khangjai si orekli films da yes singi district sembada magi boundary da yawud ba gi apen pen dai di amuk naina ba tana ba adum po hojik madu yaning de haduna khoi gi economic blockade tawriba portsta hojik si economic blockade ki manung dani twin ambush tawriba none da kapthari ba adagi ngarang da nungkaw dagi khoi gi nomai mungiba adai simba khoi gi truck mai thaba simba mayam thui pose khoi kuchu kulai nungmai yarom praja section kayam khakna organization myam khakna united naga council se terrorist organization lauthu u kaina haise maram sign ro sa den no masidi government gi decision ni aibu hayu hab tar di khangna lauthok tre government gi decision ni akhoi na lauthok o har so lauthok nu har so akhoi gi civil society maseni na akhoi na ngang lo su satlaroi Iusiam na Johnson khoi na kayamu ngang lo su tawga da decision ni government ni ai khoi di people representative ek ki matung ina kari ba semi ba government se khoi government ya jari ba bo khoi na lauki ba decision do miyam gi the voice of the people is the voice of God haibalai adu rom na mo khoi khallaga decision do kino oibada risu akai ba leite tawu do bo housing che aina bo hayu haibatar de both hill and plain tamda laiba makhaisu singda laiba makhaisu seng nang ngang na se Indian constitution phajana padre Indian constitution asida ai loi ni asida loi khoi Manipur gi contact asi loi na ai puthokre India gi oina le law se 202 lai 202 laiba manungda Manipur sina Manipur gi le law di only one le law are there Madudi Karino Harga, the Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960, Central Act 33 of 1960. Asini. Asida iri bado, mun makwai si kangaba, wat hong nga krisulati. Oh, Sarkar su kangdre. Sarkar kangde. Adigi, Article 371C se, Karam Haini Hill Area Committee Sembra, Adigi Hill Area Committee ki power and function makwai ki, kari oina makhoi constitution de ibra haibu su jengdre handaki Imphal gi Valley gi oina Jiribam ga Kakching lauthokre very good decision singi oina teming none kamjol phaljol kangpokpi mari lautho ikong tengnopal asi mari manga lautho yaba lautho ibise asi Indian constitution de igreba Hill Area Committee gi oina recommendation obtain tawdabani mukhoiba haina tanaraga masida kinu oibada kari oibra haibese munne jenga
Hiller committee ki recommendation lawgadabani idun na leire adu su law hawde asiguma lapses jam leire procedure jam procedure se lankre unconstitutional oiba poni law thokpo budi phaba adu procedure do lan pa okay wazara procedure du la le hai law thok pasi budi yam welcome tawi atop issues macha me am do settle to be trace out to be hai do johnson matang laksaning si akhu gi ngasagi core issue du la kanda akhu ji solution da budi laktai ni ko ado akhu gi maru ina unc na haibo pose MOU si mari da sign to no khiba adagi ministry of home affairs na written assurance bi khibi from se tasino mo hai stakeholders me amasu wari sa se bane ai khoi motadi wari sa ba si kai da brand kele hoi aduda magi demand na sa khogi naga gi lamam to sokpa yaro ka ba wafum du laga aduna wafum mani adun tabada wari sa ba habisi phabra haina dikale adu MOU gumba si to basi masi matang da moina ngakti ka ba wafum mayam khak lakpani na government na matam gi yana yana sat khibigi policy amasina masi back fat of the for na lowra khoi nga si ga thengna ba keno si yam chume kang ngai leite hoji hoji ki MOU mari to we MOU mari se government jina party mo iba aduga MOU tongnari jina naga body di oiraga UNC ga amuk tauba NSF ga amuk tauba ansam ga amuk tauba adigi apun ba khara ga amuk tauba adubu MOU mayam sidigi khwaidigi controversial oiriba aduga ekogi UNC na hanjan na reference piriba MOU se 1992 gi risang kaising na ekogi deputy chief minister oiba matam da sign tongnagiba MOU se masi NSF na ekogi Nagaland ekogi Naga Students Federation na masiga tonglaba kaino omaneba maside je tongnoriba masigi MOU sigi masigi background si kaino hai matam du da ethnic unrest ama yam chawng na Manipur da laireba Kuki Naga class ama maramdi NSJ na magi Greater Nagaland gi map se yekalakpa hobu matam neba at the same time Kuki ichilnauk singju Kuki state ama Kuki ama demand homeland ama demand to bugi matam neba ani si magi boundary si overlapping tawna dana yam kanna tawre aduga ngasagi MOU sign tawna bagi magi background ma irakpa matam se su Kuki chinau singna Kuki state demand tawbodagi sumai thobuni khopuni haibasi tawna rakanda tawe adubu khwaidagi ngakpase Manipur gi district semba natraga Manipur gi oba internal matters da Manipur gi political context yaudaba body entity haitare NSF haibase manam di magi oking office Nagaland club Kohima antha dukre adagi sima leire ko sima akoi sima yenghobra yenghobra khangdre second point ta sign tonori basigi memorandum number kogi MOU sigi point number 4 gi close b de yauri se not a single inch of land of the Nagas will be compromised natraga masi mangan be yaroi haibigi podama accept tokhreba it was a political blunder maramdi in the long history by the government by the politicians by the government especially maramdi at that time opinion du kanagiro kamai to khangidreba adu in the long course of our history there is no such land as Naga areas Naga land Kuki land Meitei land haibji leite heba leite basida kamai to dana indirectly madu admit to thokpa MOU do reflect to thoga madu yathori no si it was a political blunder ain haijeri basine aduna madu the continuous reference piraga MOU ahum subodudi adugi du chano mari subodu adu tongno chano haibane heba position nama ai precondition nama set tahora kanda akoi gi khudong cha da ba akoi na back foot leiba amam di akoi gi matam du da lairi se akoi gi 40 tampaki mele yauri Kuki gi kari Naga gi su kari ka mai to duna madu debate ta hogda no ba NSF se ka mai to NSF ka bu Manipur gi boundary sem gi matang da natra kaino ma Kuki akoi gi kaino gi irang thok gi du Kuki Naga gi du ka mai to NSF na maga sign to no haibe se masimo ngakpa kaino si leitre ba aduna madu gi du hoji hanjan reference pira kanda akoi gi UNC na adagi kaina mogi memorandum da koi chali heba adagi amana constitution si akoi yengwa matam da article 371 c na state na magi executive decision loba yade haiba si yaw bra
executive decision is above anything. Law sigi manung dadi state ki executive decision hai base khwai gi chaw bu simung chaw din leitre. Aduna asagi khoi gi hill area committee gi magi power and function gi detail lu yeng bi matam da su taseng na bill loina putho kanda khoi gi assembly da tawgudo na adu gumbu gi wafam ju natte heba. Chumne gi state ki administrative convenience ta district kanosi अखोगी डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन से स्टेट की जुरिडिक्शन ने हाई बसे पूरा क्लियर हो रहे हैं स्टेट ने डिसीजन अमखक लौ रहे हैं अदु हाइंग सी करमाइन तौदना हिल एरिया कमिटी दसु स्टिल हजिकी लाख मतमदा मसी की डिसीजन जलको मतमदा स्टेट की डिसीजन हाई बसे irrespective of मागी एथनिक बैकग्राउंड नत्रगा मागी कनोदगी येंग दबिदा नागा की सु याउरी कुकी की सु याउरी कैबिनेट हाई बसे मेदे यामे हारे के सु अजिकी कुकी नागा मैते कोई नो यारोगा इवन मुस्लिम बो यारीदना अदुगा कैबिनेट डिसीजन से लौग्रा बनेबा प्योर स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसीजन नेबा अदु सिदैसिदा अखोन हिल एरिया कमिटी दा अन हाइबसे मसी आइगी वखंडदी अदगा मागी प्रोसीजर जो पाबिरो प्रोसीजर पा मतमदा तसेंगना हजिकी अखोगी हिल एरिया कमिटी दा रेफर तौदबा यादबा सब्जेक्ट अमदी ओय हजिकी से अदु मुन्ना अमु हिल एरिया कमिटी गिदो मु तसेंगना कॉन्स्टिट्यूशन दे यावबदुगा कॉन्स्टिट्यूशन दे यावरिबा मागी आर्टिकल दुगी मखादा सेमबा हिल एरिया कमिटी की ऑर्डर दो मागी पावर एंड फंक्शन दो मधु मु पा मतमदा मयेक सेंगने यम क्लैरिटी ओइना थोगलान हेबा अदुगा सिदैसिदा आइन हाइजिनिंगिना हिल एरिया कमिटी से तसेंगबदी मसागी हिल की एरिया सिंगसी मसीगी डेवलपमेंट से ओवरऑल डेवलपमेंट से गवर्नर की थ्रू द पेरियोडिकल मधुगी सुपरविजन मागी रिपोर्ट अमा गवर्नर ना प्रेसिडेंट द थाना बगी अदुगुंबगी प्रोविजन अमनेबा अदुगा असागी फॉर्मेशन ऑफ हिल एरिया कमिटी ना हिल की कारक शेड्यूल ट्राइब की इचिनाउ मैम से अखोगी रिजर्वेशन अमा यावरगा मोगी हिल एरिया कमिटी अमा सेमगदबनेबा अदुगा तसेंगबदी अमना मेन फंक्शन दी करिनो हन आइन लौजबददी हिल एरिया कमिटी से हिल एरिया कमिटी की प्राइम एंड मागी फॉरमोस्ट फंक्शन से कईनो हाई मतंदा सरकार ना लेजिस्लेशन अमा सेमबा रूल सेमकपा लगी रेगुलेशन सेमपा मतंदा आई वाखंददी को मसी अदुम चुंगनी न खले अखोगी चिंगी ट्राइबल कस्टमरी प्रैक्टिस चिंगी लॉज ऑफ प्राइमोजेनिचर सिगुंबा मयाम सिगा अनोब सेमेबल आयन सिंजिगा एनक्रोस तौनबा नत्रगा ओवरलैपिंग थोक तोरबा अदुगुंबगी तंजा अमा लाखप मतमददी हजिकी हिल एरिया कमिटी सिना मधु थोक्तनबा याम स्मूथली कोई चटमिनबा याननबा मधुगी एरिया अमा हिल एरिया कमिटी की पावर में लेयबा अदुना हौजिक से अखोई सिदी तसेंगना स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन अमा लाकदोइनेबा डिस्ट्रिक्ट से की मखादा हिल एरिया कमिटी दा इन्वॉल्व तोरकदो पार्टु लाखिनेबा मरमदी अनोब डिस्ट्रिक्ट सिदा करी लाकदोइनो हाइबगे अमसु लाखिनेबा हुजिति प्योरली स्टेट की थाक लौबा एग्जीक्यूटिव डिसीजन अमने हाइब वानेदा और मसिदैसिदा अदुगी तवी अदागी तवी ना हाइबगी टाइमिंग से सिमदी यामतिन अनटाइमली ओइरी सि वानेदा हेंगदी डिस्ट्रिक्ट सेमा कांदा सरकार अदुना मागी डिस्ट्रिक्ट तुगी मनुंग द कई हयेंग तोरको मतम दा ngasai हाइजबदो तसेंगबदी कस्टमरी प्रैक्टिस अदगी मागी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस लॉज ऑफ प्राइमोजेनिचर चिंगी लेजिबो मैम से सी सोक्तनबा हिल एरिया कमिटी से मागी पावर एंड फंक्शन अदवाइद अनम कन्फाइन तौब्रा हाने दि लोगसे ओके यम नुगाजे हजिकी को हिल एरिया कमिटी की वफम से ओजा आई को नमु लाक्से को हजि अदुगा तंगाई फदना तानम बिरमगा हेना सु फय हेबने दुबो मसी मतंग सिदा कोगी मागी एरिया सिंदु तसिंग नमग हजि भौगी दि काई दब्रा अदुगा को मागी बाउंड्री दुदा कना कना याउसके याहलो सेबसि हिल हाई बदुदा आई खितंग हनिनी जोनसन हाई बदुगुमना वन वे ट्रैफिक चतपदा हेना सिंग तम प्रॉब्लम लेगनी लाइटनबा हाइबतारदी 1972 दा बीबी गिरीना प्रेसिडेंट ओइरिंगैदा असी आर्टिकल 371 सी की मतुंग इना मसी तसेंग इदुना लैरबा पोता स्टेट की एग्जीक्यूटिव ना नटके स्पेशल एग्जीक्यूटिव ना नटके कैबिनेट ना लवदुना फाइनेनी हाई करदी मुदुमंग ओइना तौबदगी सिंगा तमगा हौजी इरांग थोकपनी मदु थोक्तनबा हाइबतारदी असिद कंस्टिट्यूशन द लेबा पोर्ट हिल एरिया कमिटी की ओइना फंक्शन एंड पावर एंड फंक्शन असिदा चेरे नंबर 4 द एरिया बा 1972 दा ऑर्डर थोपा बीबी गिरीना
function of the Hill Area Committee, all civil matters insofar as they relate to the Hill Area shall be within the purview of the Hill Area Committee. Haina lady. Atai so do the hen kinu oiba loina si lady ay loina photo state to hodre. Adu ay hojik so ay gari da lay. Aduna ay koina civil organization asinadi. Constitution ke matang da khar tana chi hair di amani dubu. Singi oina tamgi oina mai hauduna laiba tanja asida. Masina Constitution do we idaba male kari oiba hamale hair di. Wa se lamba saura sa kare. Aduna aibo haiwa haptardi power and function si lady magi Hill Area Committee da India gi si lay India gi lelo se 202 lay adu manungta Manipur oina lelo se amakhaktani the Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960 Central Act 33 of 1960 asi lay tawbudubu se ko impact ay haijaning mi se adubu land use system si ani thokne ke piri aba land use system si karam haine piri haibaduda asida asichu Indian Constitution da leiba port ni land use system se asidini Constitution mun na pabiu hairi se land use system sida ani thokne okay za jamu na su kanu su thambiri ko adabu ngasagi sigi sida sum sakga de koi timing se logi dina adugi tanja amuk tongana Hill Areas ki kanu se mai tanja logi Johnson nam ten tak na district organization se schedule matter ne se karai de yauge sini constitution gi ha district reorganization se si schedule matter ne schedule subject ne haiba se kamaina haino Sigi interpretation of constitutional interpretation se mana lawuduna adum tawbusu yaeba adubu yamna khoi ge se magi kano yamna mayek sengba constitution se India constitution se leite aduga hairina chumtara ge constitution se amendment mung change haba adu tanana adi yamana haibiri se chuman ge haitara ge di hojik leiriba constitution semdok pa tabane ba haidi mandatory oiba tare chingi da khoi even chingi cover tawtara ge even state decision se Sana Roy, Chingi, the total had the constitution, the Madugi, Proviso, Gumbanatraga, amendment, Amaguma, Hapa, Yung Changi, but the method we am sang. Okay, was a posse, a baby Namatoba, the car, Kanani Nabukitanzadi, always welcome the Maduki, Nabukitanzale, was on Tapi to sweet to my, was Agiwa Kantari, Kalgi, have Posamaka, Kangba. Aku Kangzabasi, Koita Museum, Masiki, Racing, Dosin, Por, Aku Kansan authority, so point to lobby and heavy work alone systems again. Although Johnson Music issues perhaps in solution, the Laxer Kanda, Nasa Nikara, state government, a central government, and I am not Patana Ecto Gudan, was Amukamanamo, Kogi Manipur level civil society, organization, district base, at the hill base, at the Kogi local base, district base. I have seen it about still like Mamson common platform, Ama, when a same kind of Madu Pop, Hodonagadi, issues and challenges, Mam settle the issues and challenges man address to gavni Johnson hojik lai poti counter blockade ki posak makak sula e aduga hojik ngarang nahan dagi ngasi ngarang Johnson samak su satpi dnia wabi bigi posak makak su thingna biduni aduna koina masiki kanu se subside to no honam kanda ngasagi singi da pu giba pot mayam go se pu be aroi kaina hai mayam sing se masiki solution se Johnson gi miyeng dadi kwagi thubada kwagi fast oibada masung satna ba solution se kari trogadi yanen khale mase koi stakeholder मैम से कोई yes political dialogue में engage तो गुतो बनी हाई बसे every cycle लगी हाई है बा अद political dialogue engage तो उसे हाई तारे की आईगी precondition ले भी आते आईगी unilateral decision अम्मा समाइन तो उधर मणिपुर सरकार के देखो वारी साना रोए हाई बा अम्मा precondition को मम्म ले बा नत्रगा अदु को मम्म ले तार के देखो का मायना आप अब वारी साबा याद नहीं अरे की दी आई कोई की दी सीमा नत्रगा दी तो वो यार हाई बा अदु आई ना हाई जे नहीं दी Manipur haibase Manipur haibasina khwaidagi foremost prime khoigi kaino kari haini khoigi khwaidagi wangba khoigi goal se Manipur haibase si siam na ba Manipur haibasina mangda masi Manipur haiba interest na mangda thamaga atai si noina ba aidi subsidiary oinen lawe ba aigi ethnic ki aigi community ki aigi adugi haibagi potche masigi precondition ama set tongara koi mindset leibase masi kokthok na seba maramdi masigi history je phagala gadi yam sangre ko maramdi ngarang nahan aina uzaba matamda akoi gi NPF ki miyum sudum hai the aspirations of the Nagas are still on hojiksu leiri and haiba yes adu sumain tawdana 60s dagi adu dagi howne haibe ko yes yamna phajaba
kaino mari changchan bigre adugi mamang da di lei biramra say for example Simon Commission do akoigi kaino mayam punjan bagi contiguous mayam punjan bagi question bagi ne ngarang su dum haibi ko now history can be distorted now akoina haijebadi history haibasidi ko na lakba history si chunggodori bra maramdi there was no akoigi hojiki controversy laite ba 1963 gi bill ani parliament introduced awasida the geographical area of Nagaland will be comprised of Tuensang, Kohima and Makokchung haiba natro. It was reflected in section 3 of the Nagaland State Formation Bill natro. Nehru introduced abudubo. Adu dai da territories define to gra bana ba. Adu gi matung da hapsel lakpase. Adu oitara gadi if akoina Assam da tariba around akoigi Kasar Valley tariba mayamsi akoigi oiba kainom da hapsel lak tara gadi madu chatnaba yage dori bra. Adona history cannot be rewrite on the basis of our convenience. Natraga akoigi on the basis of our interest. Adumayan tongna base masigi kainoma koi laigre. Madu born out of politics of hatred. Natra born out of politics of animosity. Adu gumbudu de yumpham orakanda akoigi changchan greba. Adubu aina haijebodi haujik chu stakeholder oma oiben laiminariba chahi lisang tena lising kaya kya lising ani 2000 years ki matak laiminaraba akoi myam se ching tam se akoi matam du di koi laiminare me se koi khangram ne ba at that time Nagaland was not even a state Nagaland was not even inhabited by peoples akoi na chahi lising han garbane haijariba aduna connection leite bodo modiki political space ama sagala kanda akoi masen matta enemy porakpase aigi wakanda di masigi interest first set tawba Manipur first then akoi myam se manung madu chatpa adugi ideological kainoma akoi kari hani yanaba ma unanimity ma aduda akoi leiragadi akoi chatpa da phagani ne khalleba aduga akoi madu hek lei taragadi aigi interest na bu secondary laknaragadi phagani ne khalleba aduga akoi na khangadabudi Manipur haibase ngasi phawbo leireibe sida jat bijat gi khatna chainaba adu nga historical magi course ka thoga su pick pedagina chawgdi ma koi magi fullest emancipation da kabui gi lining laison chatana du mapung phana leijai kom su leijai chiru su lei meitei su lei tangkhul su lei noina bag leine ba aduna kanamtana magi racial domination natraga madu atan namthana ba adu gumbagi kaimta leiba leite haibasidi aina hanjan so haije lai aduna masigi Manipur haiba akoigi one nation theory sida masidai se akoi se chatlagadi masigi ideological kainoma akoi yanaba ma koi purapang ngamagadi akoi ngamgani arunatragadi mapandagi changchelakpa contradictory antagonistic koi gi theory mayam sina kum yesel lakanda di akoi masin marakta chumboi manboi kitang hygiene gi buduna step si yoksun gi banen khanjeba aduna Manipur haiba se first akoi hana masida akoi lepsi Manipur haiba se laitaragadi ainasu aigi yamanasu aingonda chaiba ngamakani ai asoiba haiba ngamakani ainasu yamada haiba ngamakani madugi nungsina bado aidi lakani na khanjeba okay oza mu matang sam khangjaning se yes hojiki wakron da johnson habi kibda aigi stand amakak pre condition amakak set tawraba adagi sumaina sumdai kagadi wari se sanaba yaro habi condition simu thaduk posu dakar oyabni aduga tasingna mo harakanda akogi mogi Nagas history si unique hai aduga moy hai si Myanmar le ban Naga su punsang gadam ni Assam da le su Arunachal Pradesh le su Manipur le su punsang gadam hai adubu taseng na ha sip opposition na tne akogi state sing sidagi even Myanmar matau kramna akogi Naga ta ba khaidu Nagaland pulo ha si taseng na hojiki matam su oithok kadabu su man aduga Manipur gi context yang kan da su koi South Nagaland man lower si Manipur gi Naga ta ba khar si hojiki maling wi ona de punsan na ba akogi yam powerful ona matam se yana pik akogi nawai Greek ta city states kana masa le bi film du lakani adu di Manipur se balkanization to ba cookie khar legadi wifi gi kainam har kani even within the Manipur gi Naga ne hajiri ba sing su jelengrong gi su tongan ba mutalakpe tanghun gi su mutalakpe adu last ta kugi masit kaidna fragmentation du lakada pot leibina high possible di koi unity and diversity lebi posna the need of the hour oibra natraga Naga gi viewpoint si chumen lobra Naga khaksu haigunu aibu haibre tardi tamda isina inaw maitai sing na hena sathi na phatre ai ga opinion ni ko aina 1980 da 82 83 84 phawa emsu gi advisor oirame madugi matam degi oina hairi ba all Naga student haibugumba kari haibugumba sima khai se adugi matam da thoidok ma laite aduna
MSU haiba poche all Maitai Student Union oibra. All Manipur Student Union oibra. Aina ubada president dagi oina secretary P1 phabase Maitai khap oirame. Aduna Surasampur dagi Sanden dagi Okrul dagi Tamenglong dagi adum haina. Kino oiredi MSU si yam phajagadabani. Adu matamda Manipur isida edet ka government college se pula na trak tru khakta lai. Adu matamda Tamenglong gi oina Promanda. The college ama power laite asigi namakte MSU na kari uma memoranda mama khaki khiba laibra laite. Assume haina this unity se Imphan Valley se square kilometer 2238 square kilometer se hangoina iroigi khungunda laibugumna khongla ka sikhakta laireba. Asigi singda chalaga kari waduna lai mokhoigi education facility kari lai karam haina wai haibese adu matamda hauji na Johnson khoina khoi sina kharakin oibgi chami nabu wani ba adu matamda MSU khangde amuko laitri isem laitri adu matamda ko kana sukinu oidre ba adu haina tawbadi oina matang organization se singum haubumna haujikte hau okay oza organization se hauji ethnic base na yamna sanare ethnicity line why problem se hauji college samalaga a tribal student MB college su MB college tribal student union haba NG college smana habigi pocham dai oza yam tentakna akhugi loisulation bagi tanja se aure khoi matam se yam di kano khanagadabi yam leibne do hauji ke solution yam se oza gi mota si lokhalaga si torogadi ngasai yam phaja pot ma habikre atai suggestion idea kari le akhugi unity integrity se prognabo unity integrity se masi from your heart to bottom la kadabani poche haudong phawba leiminarga nungsidana agi haudong do mini na kri akhoi niti object se Johnson ga chinaw se niti seminar di dum nungsiba tabani nangna nangi organization UCM ga on square kilometer ni singili kada loud no Johnson na loud UNC na mu yenge hey misidi ai koi bo kinu weather high na khale asidi di solution laite ba solution lai da pot sidi ai di uduna common platform ama lai si basi ma khai si interaction tawba ai koi karam hai taw sara hai na lahan Johnson ai bu GM holder kauri ai se pigre 2015 da aina common platform ta kinu oisia ai the written oine period yes su haide no su haide no koi khatan dum khog du laire ai bi di kaubi de adun ngasi khatan na convention lao hai ai karam hai na kinu ogidaba miam khogudaba do ko adum hai na tawmin da si hai ba tar de wakhan seng na se Manipur ge seng ba o kinu oi se ba nangbu bim do da hanungan hai bra adun ne chingdum phaklaga satroi ba hojik phawdi Manipur kai de tana ode ado oza do gadi hause thengam su thengam matam di leiri hodi better let ne ba ya matam leiri adun ne yam thuna ko common platform semchi ai khoi gi interaction se toina tawsi ngasi impact tv na sukuina ai impham da lai bisang ngasi na han bani do Johnson ko gan na khoi di niti ayuk nong dang tawi dana oza ko gi akoi ngasi masi di gi hawla ai gi ISAB or su government or su ko ISAB or su government or su impact or su ko no khoi mi tai khak ta tawba za oza masi gi kam da sindok sage akoina nagagi or ku gi akoina issues ku di mak ta ko no phano kansa section la kada mo khoi se thabak lai hai gumba ma tawi hai gumba maximum ayam sing boy problem akoina akoi community mam di akoina oza haina khali wakhalon do akoi prajam yam da kari wakhal khali se akoi ta sing mak yam pam zabne adu ko ya ba kawi masibi laktabni adu oza gu mam mak tagi khar khadi thamui singba yam straight forward ba mayam pulapgi oza hana lakbani adu laktaba mayam syawe za madu gi di tasingma impact or ISTB na madu ko da budi road pa khara leiri aina lahan the aina haibo poto tada chumi chehi do or chu ai hal werena social field or so ai chehi kunthra ni phudi oigedori aba tolop sada ba leader se sum hai tor tada karam hai na tausra khochra akhoi si now si nungsirdi mathang okay oza hai je kunung sinabam daka oi akhoi punchen bam daka oi bani masi singi organization na sumasi reciprocate to ya mathok tain khale Johnson kai happening ai ko gi yamba muna hai se yam chumme du handa ki people's convention di myam khangwiri du ngani 24 hours the organize to bune ada yamba amuna hai ba se akhoi su yes akhoi gi su admittance leiba ta bane ba hai badi akoi jati furup noina ba gyawba adugumba platform ma akoi leibe si am change adu akoi UCM gi su ko yawri ko mayam noina ba chingi mayam su yawri adu adagi Jelerong union haibase akoi ga adum tumba chaba du chamina ba organization haijeri ba chingna chamina ba haijeri ba adu beli de khwai leibe su Jelerong adu amana
oza muna di haidok taba amusu layeba Hayo. kaino haiba matamda chingi leader elected leader singse chaibese yam kiyeba Hey. moina tawbase masiju haibegi wani chingi elected leader singda chaibasi kaya ta dehba kaya ta thamu de yaning da badi leiba yaning draga ai he tawraga hore ai sibu mu phage dara mu cheirak kadra haiba kibu gum ma leibra madu ma voice subside tawraga leiba do no man ma ko chase bada leijeba man the horrible state of masagi magi life ki magi nungti ki daily life ki horrible state of affairs to never ladies lambi phangi tawi ari ising thakna ba amato adu haiba singa se masigi squarely blame on akoi majority akoi ta uzu la leba mati madu tawdabadu madu ki area do cover tawwa say for example is no akoi lafo khulen chale lafo khulen gi magi state of living do loire so pathetic natra even in the akoi hajigi matam du da yam ware ba adu masigi adc member leibra lei masigi constituency kanai manung chali mla leibra lei member leibra lei Okay. mo yam si kalaga som da hekta akoi squarely blame to busu okay matang sta oza mu hygienic bo phum si tasing namok manipur gi akhogi yes government su my responsible jam lem gani adu sai bada akhogi mai tai ngak tanak sakar se pai bi mung de ta sai bi mung sila pa on the every council of minister da akhogi tribal gi sinau yauri muslim yauri adu ngasi pau da akhogi tribal gi minister adu oidunu da leba mayam su yauri adu magi kendra da thabak tau da aduga madu gi de haida ba akhogi kampur si akhoina uzam matam da akhogi bot khom da kampur si da putok kampur angang mu se adagi jingham ya ma imphal da yon thomba singba mayam ka adagi tribal development department da so far 1970 71 da thadari base in terms of crore mayam yam da bu magi akhogi end product tu karim ta khoi ngasi u phangde aduna akhogi praja sing singi praja sing su magi voice si puthok kan da law bu khorpam da ka adugo jang sai bi ba akhogi thamoi jungchen da banung sin da coordination to na ba basi yamna phaja ofam ne aduga johnson ha bi ki ba maru oina akhogi government board at the center and musung state ta act to mathok tai aduga ai khoi si akhogi feel to po si puning da tham da ba buthok na ga hangdok na ga yam close coordination to ba mathok tai ba wafum je jik lai ba situations da yamna mari leine ha ba wafum si thamjage loina ngasi lakpidana akhogi agenda manipur da sarga bi ba ojamu kamoi president jelanung union assam manipur musung nagaland aduga usm ki president johnson elangom anibo amukana thagasa phondok sari loina ngasi ki damta di agenda manipur miyang tabi ba punamuk tagi kanen ba thani jari pinabris